velika stvar da je Vlatko Marković ostao na čelu Saveza, ne zbog toga što bi on bio nezamjenjiv, nego upravo zato što je on bio jedini kandidat koji je mogao zaustaviti Igora Štimca, jer da je Igor Štimac došao na čelo Hrvatskog nogometnog saveza, onda bi Hrvatski nogometni savez ličio kao na Bejrut, kao Bejrut što liči na sve ove godine. To apsolutno. I ja ću vam samo, ja sam izbjegavao jedno udaranje ispod pojasa. Ja sam izbjegavao podle nekakve izjave, objede i tako dalje, kao rijetko kada. Niste vidjeli da sam se ja zalagao jedino na skupštini da predsjedništvo radno radi svoj posao, odnosno da zaštitari osiguraju mir i nesmetan rad zastupnika. Iako sam to 2-3 puta činio glasno, možda neprimjereno, ali jedino moguće u taj način, ali evo, ljudi su možda neki doživjeli to krivo. Međutim, to što rade i dalje Štimac i Brleković, pa vjerujte, i garantiram da su njihovi prsti u ovome danas što se dešavalo ispred našeg stadiona. Znate, oni su arhitekti toga svega. Oni su arhitekti.